Unit Angkatan Udara terus melakukan misi tembak untuk menghancurkan baterai artileri angkatan bersenjata Ukraina, menghancurkan struktur pertahanan yang disamarkan, menekan pos komando, hingga menghancurkan senjata dan perlengkapan militer Ukraina. Rekaman penyerangannya dirilis di Telegram resmi militan DPR pada Jumat 24 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pekerjaan tempur kru Grad MLRS Angkatan Udara mampu menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan. Selama pengintaian udara, awak kompleks kendaraan udara tak berawak mengungkapkan posisi angkatan bersenjata Ukraina yang disamarkan dan mengirimkan informasi ke pos komando artileri. Setelah itu, awak MLRS dengan peralatan standar maju ke area misi tempur. Dengan diterimanya koordinat target dari operator UAV, perhitungan MLRS Grad mengenai posisi pasukan Ukraina yang teridentifikasi tepat sasaran. Да, противник пытается достать, но работаем быстро, эффективно, выдвигаемся на позиции, занимаем, отрабатываем по цели и займем. Да, противник пытается достать, но работаем быстро, эффективно, выдвигаемся на позицию, занимаем, отрабатываем по цели и маневренно. Да, противник пытается достать, но работаем быстро, эффективно, выдвигаемся на позицию, занимаем, отрабатываем по цели и маневренно. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.